Yes, ndabashimiye cyane kandi ndabaramukije mwebwe mukurikira The Empire. Ni wa muhungu wanyu Patos. Akari kabuze kabonetse. Patos. Konje kuguha ikaze kuri The Empire. Emi urakoze cyane rwose ko mikaze imbere ya kamera ya studio yawe rwose ndanezerewe ngo neza ndurwembe naje nje. Ejo bundi nahoze nkubona mu bantu hari abari bameze neza bambaye amakanzu. Kiriya gikorwa cyane igihugu cyacu kitwitayeho wabibonye musa neza umuziro to zero kabisa ibintu byaje bisa neza rwose saga neza mu ikanzu hariya muri graduation. Congratulations bro, merci beaucoup. Nanashimira ubwo abanyuze imbere nk'abarimu banjye kuva mu mwaka wa mbere. Nshaka ko tuzanagirana ikiganiro ku barimu tukareba umwarimu wa kera n'umwarimu w'ubu ngubu competition cyangwa se uburezi bwa kera n'ubwo ubu ngubu. Sinzi nibo mwanya uzabonana muri Miss Ndikubona ufite akazi kenshi cyane ariko ndabyizeye. Umwarimu si umwarimu twamuvugaho nta kintu twaye ko afite byinshi byiza byo kuvugwa la nababonye banyuze imbere we abarimu kugira ku cyiciro cya kabiri cya kaminuza buriyo baranyuze imbere y'abarimu benshi cyane. Yes, congratulations rero. Merci beaucoup. Ntabwo nshaka ko dutindira abakunzi ba The Empire, nshaka ko twihutisha. Uyu mugoroba ni umugoroba mu by'ukuri wabayemo igikorwa ku bakunzi ba football cyangwa se umupira w'amaguru, igikorwa cyo gutanga ishimwe ku mukinnyi w'umwaka cyangwa se guhitamo umukinnyi w'umwaka kizwi nko gutanga Ballon d'Or. Mu by'ukuri kiriya kinwa cya kirute Ballon d'Or yatanzwe ariko abantu batari kumvikanaho, batari kuvugaho rumwe. Njyewe uburyo Ballon d'Or yatanzwemo ntabwo byantunguye nkurikije uko nabikekaga ku busesenguzi nagerageje gukora. Ndakeka mbere yuko Ballon d'Or itangwa nka mbere yaho y'umunsi umwe nabonye amakuru, nasuye umunyamakuru umwe nkurikira cyane, yes, Romano ndamukotinze avuga ko bishoboka ko hari igihe Vini atazajya kuri podium yo gutanga Ballon d'Or kuko ngo atari we uzayihabwa. Ndakeka ati buriya yamaze kubona nyirayo, ubwo rero Rodri we yarimo mera neza nyine yitegura nk'umuntu uzakira igihembo cy'umwaka cy'umukinnyi witwaye neza ku isi yose. Rodri rero abayitwaye atyo Man City bwa mbere mu mateka nayo hataha Ballon d'Or. Hatashye Ballon d'Or ariko nge benshi nahoze nsoma mu binyamakuru bigiye bitandukanye avuga ati iriya Ballon d'Or ntago yari ikwiriye Rodri. Ese nawe ni kubibona Patos? Rodri yarakoze muri City ni ikipe yagize umusaruro mwiza muri uyu mwaka ushize mu buryo bugaragara. Muri champion yarakoze, Champions League irakora. Rodri yarakoze muri Espagne mu ikipe y'igihugu. Vini rero nawe yarakoze, ni Brazil wacu turamwemera rwose, no muri Real yarakoze. Ariko ngewe ndabona rwose Rodri aracyafite utuntu two gukosora, cyane ko anakosoye dukeya umwaka utaha yayitwara. Ngewe impamvu mbona ko bayihaye Rodri, ngewe ubusesenguzi bwanjye ku giti cye, my opinion, nemera ko impamvu bayihaye Rodri nuko bishobora kuba bifite aho bihure na Ballon d'Or izatangwa umwaka utaha, kuko umwaka utaha bidapfa bidapfukera Ballon d'Or izataha muri Real Madrid. Kuba izataha muri Real Madrid rero ishobora gutahana Mbappe nubwo tubibona atarimo yaza neza mu murongo, cyangwa se Vini akaza akaba ari witahama. Ubwo bivuze ko hanze gutanga Ballon d'Or ebyiri mu mwaka, ebyiri zikurikiranye mu ikipe imwe. Hari ikintu wenda wone kubyumva, ariko hari ikintu kimwe benshi bahurijeho bavuga ko impamvu ishobora kuba yatumye mu by'ukuri ikipe ya Real Madrid, cyane ko staff na delegation ya Real Madrid yanatangaje ibintu birimo akababaro kenshi cyane, ariko bakavuga ko abenshi ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino bo bari kuvuga ko ikibazo gikomeye ari uko Vinicius impamvu yabaye kuba ari umwirabura. Ese urabyumva? Yenda ubundi bajya ngo umwanzi w'umwirabura cyangwa w'umunyafurika n'undi mugenzi we, abantu babivuga hari igihe usanga ari nabo bagenzi babo. Ngewe ntabwo mbirebera muri ndorerwamo,
abayirabura barazitwaye, abanyafurika barazitwaye. George we yarafite si umunyafurika se? Njye ntabwo uruhu njya ndwitaho iyo bigeze hariya, ahubwo nemera ko ntabwo yakoze ibihwanye n'ibyo delegasiyo cyangwa timu ishaka gutanga Brondoro yagendeye. Gusa njyewe nemera ko baramubwira ati buriya basa nk'abamubwira ati kuba bamushyize muri batatu ba mbere ukora cyane ubutaha byakunda. Nta mwana uvuga ngo yuzure ingobyi, kuko bitabaye ibyo tuzi n'abandi bana bakoze ibintu byiza. Akenshi nahoze ndeba amateka ya Brondoro wasangaga bakavuga ati Messi ntiyatwaye nani yahawe Brondoro ariko yagakwiye ko yarahawe uyu nguyu. Ako wareba ahanini nge kucyo maze kwitegereza nasanze Brondoro ahanini kunze gutangwa ishingiye kuba mu by'ukuri umukinnyi yaratwaye igikombe cy'igihugu. Nyine bijyamo hari. Urumva nicyo kintu cya mbere nabonye gifite unuzemo cyane. Bonde batubwira ko ngo igikombe cy'isi cyabaye Brondoro gutangwa amahirwe menshi yose bayerekeza ku ikipe atwaye igikombe cy'isi. Icyo ni kimwe. Yari hari umwaka igikombe cy'isi kitabaye, ariko hari igikombe cyabayemo cyaba cya Euro cyaba iki kubura Euro cyangwa se Champions League. Bura nacyo ni igikombe cya gikomeye. Ubwo rero Champions League na Euro urumva ni ibikombe bikomeye hariya bigomba kubaho. Rero Vini ntabwo akina Euro, icyo ni ikintu cyumvikana. Rero kuko bemera ko ariko niyo atwara Copa America nabyo byari kugira amahirwe kurusha America, naho ni igikombe ariko ntacyo yatwaye. Urumva rero Rodri yarakoze uyu mwaka, kandi Rodri arimo aranakora. Buriya njyewe harimo ikintu, buriya ufashe ugiye gushimira abantu bikaba ngombwa yuko abantu bakora ibikorwa bingana 50 kuri 50. Ndabyemera. Umuntu agakora igikorwa cya 50%, n'undi agakora igikorwa cya 50%. Noneho umusaza ufite imyaka 80 agakora 50%, n'umusore ufite imyaka 20 agakora 50%. Amahirwe menshi niwe ajya gutanga igikombe. Hari igihe bazayaha wa musaza bakamubwira ati wowe musaza tugusezereye neza, genda wigire mu zabukuru, warakoze ujya kuri 50%, genda wibereho. Nka cya gikombe cyo ndi Messi yatwaye ira Brondoro irangiye no kumusezera, ntabwo nyanayemera. Ariko Messi yatwaye igikombe cy'isi. Ntabwo yatwaye igikombe, niwe wakoze hariya. Penalty byateye kuri finali nubwo bavuga ngo bataye igikombe cy'isi. Ntago ari finali. Turareba process ese niwe mukinnyi uhetse ikipe. Messi yahetse ikipe hariya kiragi. Yari kapiteni. Ariko se ko kugiye kureba uretse kuvuga ngo kwandika izina ni kimwe. Nyine aho ngaho Patos ndakuzi uri umufana wa Real Madrid. Abaje mu fanatismo ariko ntaraka. Oya. No fanatism ariko Messi yarakoze. Noneho yukuze rero urimo ukompeta n'umwana mugakora ibikorwa bingana. Amahirwe menshi igihembo bagiye wa wundi ukuze kugira ngo bamusezere. Noneho wa wundi ukiri umwana nabo bamuzana hafi akamubwira ngo wowe uracyafite byinshi byo gukora, ongeraho duke ubutana uzatwara iki, uzatwara igikombe. Ubwo rero Rodri nk'umuntu uri mugenda ukura, Vini aracyari umwana yanatwara n'izindi biracyashoboka. Ngiye Vini nk'umuntu ukunda Real n'ukuntu akina Brondoro yacyari mu biganza bye, ahubwo mbona iriya ntarizicwa na ariko Vinicius uri kumuvuga hariya dufite abana bari kuzamuka muri Barcelona bayamara. Wazo uvuga ari ikintu kimwe wakomeje uravuga ngo ikintu cyitwa Vinicius mpamvu ashobora kuba atawe Brondoro nuko wenda ateganyirizwa umwaka utaha cyangwa Mbappe, ariko nta cyizere bari gutanga, ahubwo turi kureba muri ya Barcelona dukinisha harimo abana bafite ikintu kirenze igikenewe. Yego ndabyumva, bayamari barimo barakina. Kuki umwaka utaha atari bo bayitwara? Oya Yamari yatwaye icy'umwana nejo bundi yenda azatwara icy'umwana, icyo abantu bakuru babe bamuretse, aracyafite byinshi byo kwiga. Yes Patos reka ngushimire. Urakoze cyane cyane cyane. Yes ndagushimiye ku mwanya hano waduhaye kuri Demi Empire. Twizeye ko n'ubutaha uzatwemera ukaboneka. Reka ngushimire cyane, nshimira by'umwihariko mwebwe mwadukurikiye, nimwe bagaciro gakomeye cyane kurusha abandi. Wowe ureba video yacu ni wowe ukomeye kurusha abandi. Mbashimira mu buryo rero ni ibisanzwe. Thank you all very much. Merci beaucoup. Asante sana. Urakoze cyane. Yes ni indimi enye nkoresheje, nizeye ko abazumva mwumvishe ko nabashimiye. Murakoze.